Om Swastiastu, semeton sareng sami, rahajang wengi. Selamat malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih WITA. Di malam yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah cerpen yang berjudul Me Kada Jani Mulih, karya Bli Komang Alit Juliarto. Ini adalah persembahan untuk Bli Komang Alit Juliarto karena saat ini, di hari ini tepat tanggal 15 Juli 2021, Bli Komang genap berusia 30 tahun. Namun beliau sudah meninggalkan kita semua pada Januari lalu. Maka untuk merayakan hari ulang tahunnya, saya akan membacakan sebuah cerpen karyanya. Selain itu, beberapa teman juga telah merayakannya dengan membacakan cerpen maupun puisi dari karya dari Bli Komang Alit Juliarto. Untuk diketahui bahwa Bli Komang Alit Juliarto ini adalah seorang penulis sastra Bali modern. Selain itu, Bli Komang juga menulis catatan perjalanan selama di kapal pesiar dan rencananya akan diterbitkan, namun sampai saat ini belum, karena mungkin beliau ingin agar catatan itu menjadi perfect ya, karena mungkin beliau merasa ada kekurangan, maka belum diterbitkan hingga beliau meninggal. Karya ini juga belum bisa terbit dan mudah-mudahan nanti diterbitkan. Bli Komang adalah sosok yang ulet, yang rajin dan bersemangat dalam memajukan sastra Bali modern. Terbukti berbagai acara telah beliau laksanakan di bawah bendera Bangli Sastra Komala yang dibangunnya bersama teman-teman di Bangli. Untuk persingkat waktu, mari kita mulai membaca dan semoga berkenan. Cerpen ini berjudul Me Kada Jani Mulih. Ini ada dalam buku kumpulan cerpen berjudul Suecan Widi. Ini adalah buku pertama dari Bli Komang Alit Juliarto. Buku ini terbit tahun 2015 dan mendapatkan hadiah sastra Rancagi tahun 2016. Me Kada Jani Mulih, karya Komang Alit Juliarto. Tusing nyidang blide, kita pesawatna kada Julian Tari ring telpon, ngorahangipun tusing nyidang mulih ke Bali. Belen ipune gede Ratmadi tusing nyidang ngomong apo. Memen ipune ane sedak sungkan ring rumah sakit, sebilang petang inget tur ngau-ngaukin pianak ipune, kadek Julian Tari ane nongos di Jakarta. Nanging, nekerjani kadek Julian Tari, tonden masih mulih nengokin memen ipune. Subo aminggu memen gede Ratmadi mau ubah di rumah sakit. Tensi memen ipune menek tuun, kadar gulana tinggi, mimbuh ngangseg angkihane, yen nuju gumine dingin. Gelem anak subo tua aman tuan, senggak lingsir-lingsire, yen gigine subo pawah, sinah tua ngantos sanggalah, lakar ngungsi ke tanah wayah, ketongos ane tu sengenah. Risedek sungkan kadi asa puniki, memen ipune meled pesan, nyingakin, pianakne ane subo limang tiban, tuseng mulih-mulih uli Jakarta. Gede Ratmadi sampun maut sahon nelpon adenne, BBM, SMS, sakewalo aden ipune tuseng ado sambat saro, ngorahang lakar mulih ke Bali. Mekelo subo kada Julian Tari di rantauan. Sesukat ento taler, ipun tusing tayan mulih nang acepok. Kadi rasa, ipun tusing inget teken umah, teken keluarga, ane ngantos sang jumah. Liu sajan dingeh orte ane boyo-boyo uling timpal-timpalna. Ane bareng megaya di Jakarta. Kocap, ipun megaya di salon kecantikan. Ane sangat na dikenah wantah ipun, kocap, megaya di kafe, genah anak muani hidung belang ngalih kepuasan. Minab nike sane banget kekenahang oleh memen ipune ngantos sungkan masuk rumah sakit.
Sake walo, gederat madi tan besanget ngenahang urtane ento. Sawirah ipun nawang, kesujatian aden ipune ring Jakarta. Mara subuh telepon tiang. Subuh masih orang tiang mulih. Kewalo, kadek tusing dang mulih. Sibuk kadek di Jakarta. Nak liu gegayana ditu ane konen pragat. Matelanan ipun ngorahang aden ipune tusing nyidang mulih. Memena gederat madi tan sido banam makin sebet di kenana. Saku bedik ngetel ya peninggalan ipune. Gederat madi digelis ngusap antuk tangan ipune. Gederat madi inget tekan raos memena duk kari seger. Meme tu sing jelahkan mekelo ada dini. Melahang nyago keluargane Jumah. Mapan bapan gedene subuh malunan ngalahin meme. Sinah gede ane lahkan ngusam mekejang. Tanah ane delot umahe donyan adepo, tetamian anak lingsir. Tusing dadi gede ngawag-ngawag, ngendah-endah ngadep aneh tusing gelah gede nih. Gede Ratmadi mendap ningahang pitutur memen. Ipun wantah satinut sarang pabesen memen, turnyadio ngelaksanayang pitudoh punika. Meme subuh tuh, tusing lakar mekelo buen nyingakin gede jak mantun meme. Apa buin lakar mecando, ngempu cucun-cucun memene loh muani. Pengideh memene kapineng gede tua abesik. Kau kin adine ane di Jakarta orang mulih. Ahliang adine gaya di Bali, apang di Bali kadek megai. Apang tusing kadang ditungoyong, nyanan lepetan, anak uli ditunyuang. Apa buin tusing patuh agamana, sinah lakar kewah benjangan. Pedalam adini manipuan. Meme takut caro artis-artis di TV ne kawin cerai. Runguang adini de. Jelek melah solah ne kadek. Masih gede ane ngelah adini. Sebet manah gede Ratmadine ngingetang pitutur memen ipune. Inget teken ya sekerti anak lingsir. Ngale kadang ipun ngantos kelih buku jan. Nanging aneh banget ngawi ipun sedih. Wantah ipun durung merasidang. Ngajak adin ipune malih ke Bali. Buko isin pabesen memen ipune. Jam 11 petang nadak saro. Nyelekang kawen tenan kondisi memen ipune. Dan mapinah malih. Laut gede Ratmadi digeles nyagjagin perawate ane sedang menjago. Perawate lantas nuju ke ruang tur meriksa memen ipune. Tan aswe meriksa, raris perawate nyambatang, memen ipune, sampun tenkari. Ngeling gerong-gerong gede Ratmadi sareng somah ipune. Pianak ipune mekekalih, mekraik, ngau-ngau keninin. Makejang sedih ketinggal rama. Sane gumanti sayang ring keluarga. Tusing tayan ngelah kena jeli, ngajak anak tiosan. Setato ngalah tusing tayan merebat ngajak mantun. Sayang tekan cucu-cucuna. Ya diasun ane kelihan lan ane alitan. Sake walo. Gede Ratmadi mau saholas cario. Minap. Sampun panumayo. Memen ipune mewali kegenah sepi. Sampun dados pituduh widi. Kring. Halo? Blide, kengken keadaan memini. Maro pas tiang ngajang nada saro gelas tidur mejani ulung. Belah memberarakan di beten. Tiang lantas inget jak meme. Tiang jejah. Gede Ratmadi ngusap ya peninggalan. Sinambi ningahang munyin aden nenuturang unduk sito memen ipune jagi metilar. Ipun raris mesaup mealonan. Meme subuh ngalahin irago aja mekejang dek. Permangkin sedih kada Julian Tari. Madi ngahang ring telpune ipun nangis. Gede Ratmadi laut ngelanturang nuturin aden. Jalan mulai ke Bali.
Ya Raja Ungi sementara nampuro iwau wonten kesalahan jaringan terputus niki. Bilang sinyalnya makin jagi lanturang tiang malih. Niki lanturang tiang sane durung nonton dursang nonton ting video sane sedurungnya nih. Sebetulnya sane Mbak Citra dan beli Bakta News apa sudah lancar? Lancar. Lanjut siap. Satuannya dunia lanturang tiang murde me kadek jani mulih kawian beli Komang Alit Juliarta. Nah dek edo ente sangat tango jani dek mesti nutin pengideh na meme mulih ke Bali dini kadek ngale gae edo buin nyemak gae ane boyo duseng jaulian tadi istri simpanan kadek lah karena dia nak sugih diapin kadek sugih manipuan ulian bangun pipis tekan anake muani ento sinah duseng ento ane mekado kadek bagio jalan jani mulih ngalih pengupo jiwa dini di Bali nyenawang jatuh karman kadeke masih di Bali nepukin nak muani ane seken demen tur sayang ngajak kadek do ane puk tamu boyo jo artu brano gederat madi nuturin aden kadek Julian Tari tusing nyidang mesaut mapan sayu wakti ane orang ngajak belina tuah patut pisang ipun sebet limang tiban tusing inget tekan umah kabar lewat telepon dogena ngalih gai ane lempas tekening ajahan agamu jalan jadi mulih dek suud mon tersebet las careang mimini memargi kemu kadek edo masih banget nyeselang dewek kengken jelek kadek tetep adin beline beli de tetep sayang ngajak kadek uling jani gangguan jalan jani mulih dek suud mon tersembat las caryang mimi memargi kemu kadek edo masih banget nyeselang dewek kengken jelek kadek tetep aden beline beli de tetep sayang ngajak kadek uling jani buen jumunin pejalan hidupe meme pasti ko demen pesan yang kadeknya buku gitu jalan bareng-bareng nepung tawarin anak kelingsir dek beli dengan tosang jumah gumanti mengadukan sani kerasang oleh kadek Julian Tari sebet kelawan bagio mencampuh dados asik kiring manah ipune sebet ngerket umah tusing rungu teken ramo nganti nyemak gegain ane kelintang niste sake walo sebet ipune sake bedik meganti antuk rasa bagio ngelah beli buku gederat madi nyadio malih nerimo ipun mewali ke keluarga ya diapin ipun sampun melaksano iwang sampun ngai cemer keluarga yeh peninggalan ane siduri subuh kapus galang apadang kenah kadek Julian Tari ini mangkin ipun sumeken pacang mewali ke Bali tur malih nyumunin pejalan hidup ipune ngajak keluarga diapin sederhana sake walau anu nyidang pakedek pakenyung matemuang raso bareng-bareng natakin suka duka setonen telepone kematian kadek Julian Tari ngideh tulung ngajak belin ipune beli deh tulungin tiang sambatang jepken me kadek jani mulih gederat madi makenyem sahu ngaturang suksemo ring ide sang yang widiwaso sampun prasido ipun nagingin semayu Bangli 15 November 2014 nggih niku cerpen saking beli Komang Alit Juliarta saking murdo mek kadek jani mulih
Cepen puniki wonten ring pupulan Sapucutet Suecan Widi. Sane embas warse duang tali 14 duang tali 15 terpoleh penghargaan rancage warse duang tali 16. Ini dumugi beli alit nyingakin iraga sana samiriki. Dumugi beli alit poleh genah sane becik iriko. Lan dumugi beli alit saking genah punika genah sane doh stato masa suratan. Beli alit tetap berkarya walaupun di tempat yang jauh. Sukses mo sane sampun wenten kalih niki. Wenten mbok Carmo sareng beli Bakta News, beli Putra Riawan sane nonton. Sukses mo sampun nonton. Rahajang wengi lan rahajang istirahat. Sene nggih tiang kaler ngocen cepen ring Facebook memurdo bebek sene durung poleh miar sayang dursam cek ring Facebook. Sukses mo rahajang wengi.